Theo, Yego, amahoro amahoro cyane. ndashima Imana. Turakwakiriye. Nanjye biranejeje. Imitima yacu iranezerewe rwose uyu munsi. Keretse umuntu arebye mu wanjye. Nawe uranezerewe? Cyane. Unezerejwe n'iki? Nejejwe no kuba mbonye abantu banyakira. Mwese biba buri munsi se. None Gateo, Yego. uyu munsi nagira nkwibarize. Abakunzi bacu bagukunda, abakunzi b'amacano yacu, abantu mu Burundi bose baragutegereje. None wotubwira ukatubwira ku gakemanyi gatoyi akaririmbo wumva kariko karadudubiza muri we kakaducishiriza kugira ngo bumve yuko ari ibintu watuzaniye uyu munsi. Ubundi mu bisanzwe tugira imvugo mu Rwanda dukoresha, ariko nkeka ko abakristo benshi barabivuga, nkeka ko ari no mu bindi bihugu wenda nuko bivuga mu ndimi numva, bakunda kuvuga ijambo rivuga ngo ibintu by'Imana bihora ari bishyashya. Uko bucya nuko bwije tuva mu bwiza tujya mu bindi. Bisobanura ngo rero kumbwira ngo akadudubiza ni myinshi. Ashaka kamu gacisheko tukarungikira abakunzi bacu. Nimba rero ushaka akadudubiza kandi mo kiriga cyane karavuga ngo shingiye ku byo nabonye ndi umugabo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye ku byo nabonye ndi umugabo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ngoma yawe niyogere niyo abana b'abantu yarogeye. Ako kari mu zirimo ziri kunjiganiramo. Rero urumva turanezerewe cyane. Izonde zame baragutegereje, abarundi muri rusange. Nanjye numva mbategereje. Turanezerewe, turakwakiriye wisange kandi cyane. Imana iguheza. Urakoze mama.